dong hinggakai norokna tabo kaisa trick punuknai jeta chini money debit wngwi thangka ba rang kat wngwi thangka mane kono na kono karone rang kat wngwi thangka ba net besirbag net problem ni bagino server down ni bagino जों UPI transaction khlaiga hinggakai mane net ni bagi rang kat ba rang wngwi kokgwi thango Ikaman te wisa जों refund ba bahai ke mana bagi tini video hingke norok nai tungni plan jing pai thago o je website norok description ri nai hingke norok to kabang na mobile bai tamnani ngo khlaina use khlaina hingkai ang mobile mo use khayo tamni hingkai ang complaint na bagi hingkai ang o laptop mo phaiga hingkai mobile ti ri mano hingkai tini hingkai 20 तारिख 5 मास 2022 ang de video khai tongo 7:59 PM ang je video khai tongmani date hingka bahai time bo hingke tabo o jaga bo enter account number sano tei enter mobile number sano tei o jaga bo captcha code bo sano tei o generate OTP o rikhang kaino OTP jing phirok ma khainai bo bahai khainai hingke nai de nini jeta nini kubeng ni jeta account number marnai tei mobile number marnai hingke i kubeng ni ang joto jaga bo account number fill khai painai hingke joto ang fill khai pe kaban yagalong ke generate OTP o click khainai hingke jaga nok tu kana sakao success nai okay khaidi hingke o jaga OTP jing fill khainai OTP phaikani mobile o hingke a OTP na ang jaga fill khai rinai hingke OTP hingke nai di 577511 abon rinai 577511 abon yagolo hingke validate o click khaidi hingke success mano khranaro hingke o jaga o category of complaint tabuk nang complaint khlainai bomoti complaint khlainai o jaga o so khayane fail transaction abono nang go khladi nahardi hingke abon yagolo hingkai submit khladi submit khlaika hingkai o jaga jotoni bumung rok so khlayane nini jeta bank ni jeta bumung hingka o jaga kaisa email sano hingka a email na nang o jaga o fill khai redi hingka abon yagolo hingkai obo branch code phainai nini saving the current ro phainai hingkai card number so khainai complaint type o jaga tesa phainai nanga je ungo khlaimani mo AEPS mane adhar bai rang card thanda abahai na mobile wallet na ATM na internet banking hingkai orwo tingo nang select khadi hingka ang to UPI transaction khaise hingka o jaga select khadi hingka o jaga ang dim fail mono select khaina debited hingka o jaga o transaction amount ba date tongo jaga o 2 tariko hingka 20 tariko ang nana saka hingka abon yagolo hingka ro submit khladi hingka so in case wrong selection of transaction date against complaint type you have to refresh the page button will be disabled hinjo hingkai o jaga phaika hingke o jaga naidi जों submit khlaika hingka kaino naidi ani mo 1000 taka 1000 taka hingkai ani mo success singjak do hingkai mo 5000 success singjak hingkai chini 3 number ni o option 5 ko mono 5 no जों select ma khainai select khaimani yaglo hingkai o jaga o claim busuk rang manai nang 500 taka bele hingka o 500 taka no o jaga o nang sei marnai hingka 500 taka sei re kang mobile o bai nang ma khainai do hingka ang laptop o hingka ang video rok khlaina aram nang ba nei ang khago kom ma tong ba nei ang abo haike norna ma phunuka screen bo koto hingke o jaga जों kisa kok sei rinai English by hingke angor seinai nadi ang joto fill khaibe kang sika transaction UPI transaction failed debited amount 500 please refund my debited amount 500 thank you ni sirika angkaban yagolong ka singtam khani tolao submit no khana hingke nadi joto na thik khayango hingke pai kangkai aro submit khlainai hingke tisa hainai sawo o jaga nang je phruo date select khaika submit khaikangkai omo hai ni transaction su khlaina hingkai nini busuk ka tangkha abono select na check box o click khaya kanai जों submit khlaina nangnai hingkai sang submit khlainai hingka sunga are you sure you want to submit hingkai nang kubu kubu ja submit khlaina ni hinchungo hingkai hingka okay rinai
hingke sao successfully complaint rates your complaint number hingke sing o complaint number no nangka hingka kai sing screenshot bui nargi mano hingke jemon ang oro screenshot bui naraknai kai tei ang mobile bai bo nangka hingkai screenshot bui naraknai hingka ang mobile bo screenshot bui narakha hingke aboni yagolo hingke tingtam khaine okay renai hingke paikha abagi kan mobile bo complaint khaimani jata ongo phaika number phaika hingke oro sao 7 working days mane sapta kaisa nangmano ama haita orang mana bagai hingke asuko nangya 3 din nokaina mano jotnona hambai hingke norok saima kana baba haika complaint khlainai hingkai haina norok bai next video malekhnai tomono video norok ni bagai nangi tongkha hingka kai ti norok ni bagai obo support ngi tongkha hingke help khlaika hingka ka video ni bagai norok like nani tapok di tei haina hai o channel no katal nai tongnai rok nobo kawngna muchungo norok subscribe khlai redi kok borok ni tag and entertainment youtube channel no jotnona hambai bye.